ودشني روزي ويا نام أرمان لي ودشني روزي ويا نام أرمان لي ويا عجي سفر شراطها لمدني ويا دشني روزي ويا نام أرمان لي ودشني روزي ويا نام أرمان لي هو يمولي سفر شراطها مدني ويا دشني روزي ويا دامي أرمان لي ودشني روزي ويا دامي أرمان لي يا عاجز تاسو سلام كوما سلام نرسل يا كلام كوما أو تقول دفعت بالفهم كوما سلام کوما سلام نرسلو یو کلام کوما تپوس دفاق نبی گلفام کوما او تپوس دفاق نبی گلفام کوما چورت جاریه والچورت جاریه عاشقان حال جنگلی وایا دشنی رفتی وایا دام ارمان ده ودشنی روزی وایا ارمان ده ويا عجي سفر شراطها مدني ويا دشني رفدي ويا دامي أرمان دي ودشني روزي ويا دامي أرمان دي مدينة سرق بازارنا سرق باب السلام كي قطارنا سرق هرم كلي منارنا سرق وسنگ شوی تیری بختوری و ردش پیو دشنی روزی ویا دامی ارمان دی ودشنی روزی ویا دامی ارمان دی وی مولی سبرا شراطها دمدنی ویا دشنی روزی ویا دامی ارمان دی ودشنی روزی ویا دامی ارمان دی يا صديق أكبر حضرة عمر يا دوما هذا محراب هذا منبر يا دوما وتندخلي في غنبر يا دوما وتندخلي في غنبر يا دوما ودار بستان اخكل تراني ويا دشني رفدي ويا دام ارمان دي ودشني رفدي ويا دام ارمان دي ومولي سفر شراطها دمدني ويا دشني رفدي ويا دام ارمان دي ودشني رفدي ويا دام ارمان دي المهمان دي وسعد الله جاني للمهمان دي يا رب من شدون هادنا بس بدي ويا دشني رفدي ويا دامي ارمان دي ودشني رفدي ويا دامي ارمان دي ويا عجي سفر شراطها دمدني ويا دشني رفدي ويا دامي ارمان دي ودشني زمينا برات قلنا نازلينا
مدینہ او د مدینې په سرزمین پراته ګلونه نازنین کنا او چې د میرګان پر رب متین وای چې د میرګان پر رب متین وای هدایت شابه جانان د خال مصری وایا کشمیر دی وایا دام ارمان دی و کشمیر دی وایا دام ارمان دی وای عاجز صبر شرات حال د مدینی وایا کشمیر دی وایا دام ارمان دی و کشمیر دی وایا دام ارمان دی و کشمیر دی وایا دام ارمان دی وای مولای صبر شمات حال د مدینی وایا کشمیر دی